ni dengan kami akbar nomor baga kam set up candidate ke BJP telah kam lai lut do kam ru bersyang surum syane te mi akbar ru aram beda don po ka sunsi da jong po ka mandal la jong ni pelong south league meeting ni pelong ka meeting po dong thumai kan sunsi ru ya pelong meeting po ni ka Shillong North ru ni pelong meeting jong ka BJP baitang ka BJP ke ni election te ka hawan batai mah ke marba ikat kumajing sotu juga mga siyo ko ni nantai don ka triangular contest terus ka NPP ka gawai ba ka BPP ka balai ka Kongres kita ka triangular contest yung iting ilai tristom ram ta ka NPP dengan ngit kan bahagan long ta hing balai tristom Kipajbak no kingai tapi ya gidan ki bangit dan ki bangit ru namar ba ki amba pimdei himapi ngin dek kat bangiman tengi ngimla man penbor mar ba ngi bakhamile him try ka namar ba ka national BJP leadership ki kwa abet banyak rekat baga NDA tehai ka baga NDA ka client ka ki support your NDA candidate hai ka baga BJP ka client ki NDA ki support dia BJP candidate ki ngi kata kita nak jong opinion don nak jong opinion don ki ba long yogat kum ka direction ke balai ka national leader jong BJP ngin vote bi kumta don ki ba bom don candidate BJP ngim di tebut dan ba bangi ngin tap ya kan nota don ba bon vote seta ngi kata ke song bai ngim penla man penbor mar bom don party la jong tura ro don hi ke jing khun tura ke kongres bat ke NPP itu kalau ini duduk por mensyah jong khanam kalong tuhi tentang alami sipor gitu ki regional party ru kalong tuhi tigini ki umsau ki wan hi sisen lanu dan ki bakwa ba omal le tepra dan bong tep nota dan bong tep kongres dan bong tep NPP la kajong kajing opinion ti don tinggi pun bor ye dalak liang jongi tinggi om tep aga NPP dan bangi ye kasianing NPP